Ibe ting chua ilung ta pen menen mai di ke uzete said rimai gumara some news kede rinsa Zeme kone lega radele United Kingdom gu body pe Prime Minister Boris Johnson ne zinai di ke uzesna ba mai ke Conservative Party gu body pe tabam ne tenso gaidele kane United Kingdom gu Prime Minister tabam ze hakara ting pen na pata ne tekule gu leize BBC ne mara sam po gaidele Press Trust of India ne mara sam po gaize Prime Minister Boris Johnson ne pataping yugine tenso gabeligumze Conservative Party gu body pe hange kakalang rise election bamze chogumene United Kingdom gu body pe Prime Minister to ramebe kadakse pigudele ise sale Sikkim Manipur Institute of Technology Smith College gu hostel ge bamme lesina me misunga medu Nairobi flight amaine ne te ka hazam gaise skin infection migege rarit la rose lesina me minahang sama surgery te leise sale zai lesina me minahang sama Nairobi flight amaine tagane rarit la rose gene rehige medication rehe guys gum guys la leise sale health department go official ne sa Nairobi flight amaine se tingna mi pen bia East Africa gene lungwang betan maine puile zai chuna hige Sikkim Manipur Institute of Technology majitar gu campus pjuilunge Nairobi flight amaine ke sangla leise Press Trust of India ne sale anui haim na ne Nairobi flight amaine puigulam ka chaina chigai ra ilei Nairobi flies a busy aket zai kadere dedi mene chiza ba mazize Kenin flies a kule Nairobi fly tamaina puize marik pui ka chebe mako pui le zai apo pui geize tik pana kanjin bege le zai ne Nairobi fly tamaina puize tingri ku chibe bam zai hemi ka bap bam nai hadui simbe bamange bam nei le ze sale Health Department ne marasam poga belui gumze apo Nairobi fly tamaina puize hele zai prasi te kansia le zai tingkang makchai dei ko ra medudu te le ze sale zai Nairobi fly tamaina ze anuize kanki zai ngui puine kan tet pagumze antet magleze sale Health Department ne sa za apo Nairobi flight amaina puize migege dungbe hige tamaina puize anuine te ko bakte zai anui gege rudo buibe acidic pepet leze sale Zeme Naga Council Manipur ne Manipur sokri du kyamze nai kumting kumchang na jang kai kana kumze disaster year people shabenai milung muibe tingkum ekete leze anui haimna ta ge sandu gai lo zarangai de le balam ana natural calamities harabachem luina mikihing banai karebe wangze Manipur hill area himlo longria ke tuin siami sangze teu gaide leze Zeme Naga Council Manipur ne sale Zeme Naga Council Manipur ne tati ben ke zenkai skui none district maraching makhon kloge dilurit lube me mekegene minami songa me chadi bedeuge panilung makpasam rangaize kadabe hill district ramagdu tingri so makcha tingri ke bezegene me mi songa me benai hadui naize himlo longria ga lungzaba mahange rebe misonga ze dauzabam de leize sale Zeme Naga Council Manipur ne Manipur srokri du rangchi ga raise hill district ke lungzaba mahange mfui ka meina duine ten siakam ni zai mi ka babe electricity na communication ke tempo ka lakpe siakam di bezigene reze mata tu hungwe misonga ze dauzabam de leize sale zaina Zeme Naga Council Manipur ne Manipur srokri du kem gai raise Manipur state government ne central government du ke gai rise ne kem gai rise nai kumting kumchang na jang ka kana kumze disaster year people shebenai milung mu beting kum deleze hai minata ke sandu gai lo ka chede zai rabacham lui ge ne miki hing benai karebe wong bege deto ga milei na hange sorkrim biane tun shadi benai tun godi be mi perui ge be changra lei je sale Bharatiya Janata Party BJP ne pe te je chuna center ge sokri pung zabambe National Democratic Alliance NDA gu presidential candidate Draupadi Murmu ne zinain di ke jesna ba mai ge Mizoram ge wangchang gaize wangrabe presidential election di ke zekrute ser ma mai hange pahang board pe gaize pachute sapkara Mizoram gu member of parliament MP zai present me gu body pe meram nai Mizo National Front NRF party gu body pe meram du kem gai de leize sale marasam pogamene sa ze presidential candidate Draupadi Murmu Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbananda
Sonowal, Union Minister of State, MOS Social Justice and Empowerment, Pratima Bomik, Member of Parliament Dr. Rajdeep Roy Nai, BJP National Spokesperson Sambit Patrana Kanjang Tewgai Dele je sale. Anui hai menanet sigaira ile Draupadi Murmu je travel leaders anui travel hazard gu body pele jai. Draupadi Murmu net presidential election ge ngamgai di jai a. Railang be travel hazard kene India kede go reze te pe president tewgai railang guri le jai ne pakana be mi pui mi roge president gu dele je sale. Punjab Chief Minister Bhagwan Man pating kum hadaite set ne zina Indi ke jesna bamai ge naukurai je Dr. Guprit Kaur pating kum himre ko na puidu kahagya garai dele je sale. Marasam pogamene sa je Bhagwan Man Singh ne Punjab gu politician roge Chief Minister te je naukurai languri le je sale. Media ramene marasam pogabeli gum je Bhagwan Man Singh je panaukurai be puinai panai na hangnala le jai panaudu tatolu bachang tingkum sorok bamgai lu je Dr. puidu namai ge panau hang lugarai dele je sale. Assam kdei ge duina bezigina chunaria changbe zemena lakroi ku chum kulo changket hachum hadai zama dai zai district kamadai ge duina bezigina dei to guys heroes bambe hige United Nation International Children Emergency Fund UNICEF kdei re dei di me wang kan duise hana poina ramadu ngaga be bonai Assam solkri zai NGOs haba gailuze haduina bezigina penuiki penuilu sum khamni je lung heroes ba mahange ngogai je tato samgai la leje sale. Assam kdei ge hanai kum pok ting gutche tingrui ke be somak che tingrui ke be zigene klomi songa haduina sumni le chi meroge sasa district haduina summi zaina milang le chige hadui sakdo wibe go be zigene United Nation International Children Emergency Fund Assam zai District Disaster Management Authority sachatne matato kan samje hadui sakdo wibe hadui hange kan singbe bong filtration unit madai ka gaide le je sale. United Nation International Children Emergency Fund UNICEF Assam nai District Disaster Management Authority sachatne filtration unit hadui kan singbe bong unit eketse kati roga revenue circle ge filtration unit kana ka gaide le jai silcher tong nai sonai revenue ge hadui kan singbe bong filtration unit eket ka gaide le je sale. United Nation International Children Emergency Fund UNICEF Assam na sase apo filtration unit hadui sakdo buibe hadui hange kan singbe bong eket ne kunta ket lungge hadui liter haisna zai liter changket si hadui kan singpe buile je sale. Zai apo hadui kan singbe bong filtration unit eket ne klaki haket za haket ringe hezemena changmada haminge zai changsro haisna si mahange hadui sakdo buira telope do buile je United Nation International Children Emergency Fund UNICEF Assam ne sale. Board of Secondary Education Manipur board chiam ne hanai kum ting kum chang na jang kai kana kum High School Leaving Certificate Examination HSLC examination lisiki peset kregu lesina maduma chibe kapede result main di ke zete set reminding gi kunta ko chumpi ge sandu pet kai guleze haim nata ge ranglia kai dele. External Affairs Minister S Jai Shankar ne zinain di ke jesna bamai ge Chinese kede go Foreign Minister haram kada be ge psri de pe wang ingdu baili Indonesia ge doze specific outstanding issue India nai China ramrai kake kakabok sabam de ramage kikeche doze dodam sam ga deleze External Affairs Minister S Jai Shankar ne pugu tweets ka rogai dele marasam pogamene saze External Affairs Minister S Jai Shankar nai Chinese kede go Foreign Minister haram kada be ge psri de pe wang ing doze dodam sam ga beze G20 kede go Foreign Minister rame haram kada be ge psri de berme wang rose bamben duigene leze sale. Aigena na mai gu marasam news ka loy ga dele pi guys and kingani male indu to dele.